Vanoi gamtina Kuki-Zo te ho zo se na bon chawin ni thapha hlamul July ni simsom ni lethum Wednesday ni khuin zong ni thla thu so ngai kidu hite thu so ngai taw hite sugnu le chandi lampi a security force on chile vale ho check abol na wachon UK ne keder khana manuvin chandil police station an pilu tawitin thu so ki muchuna phongdo e Assam Rifle sole police o ki thu a UK ne keder hitia ki sei pa cho zanima sa Monday ni khwana maddo hitadanin zong ki seien security force on amat pau UK ne keder dana ki sei pa cho boy thong khung sai ki ti tin tu so ki muchuna phongdo e ama pa to athil pu hot cho police o khudin kana pilu tawitin Assam Rifle son phongdo vi Kukin pi Delian NCR Hon Kukin pi Manipur Hon Thuphon an bolo popular government sim do hola Kuki mele ho pang thelo ding chule gamle go koiman pe do thelo ding hitia aphun do atu sot no vin gamle go koiman pe do thelo ding hitia Kukin pi Manipurin aphun do Kukin pi Delian NCR Hon aphun do no vin Kuki-Zo Women's Forum Delian NCR Hon zanima sa July ni sim som ni lekhat ni khuchun press statement khat hin so do vin chuchi Kukin pi Manipurin apan la an hole adu phun do ucho Kuki-Zo Women's Forum Delian NCR Hon pasar na sangta na piwin Kukin pi Manipur Thuphon cho atosot naw thu ho hin phongdo taw vi Milong Hon Kuki te chunga ban abol ho achil ha pi jingwin Kuki si so phabe hon chuchi ban cho Milong Hon ala do na ding win nge an bolwin ahin la Milong Hon ban abol cho abana zom jing na lai vi Sadar Hill Chief Association Sahilca Hon Jong chuchi ban ki bol na chungchang thu ho achun July ni sim som ni leni zani Tuesday ni khuchun Thuphon khanan bolwin chuchi ban ki bol na chungchang thu ho a chi piding le zuiding in Thuphon khat hin bolwin gal nei te hi zirwin bol khel lo na dingin koiman social media mangcha a thu se hele thupha hele thu sei ki team se ding ima thu sei ta loading tin Sadar Hill Chief Association Hon Thuphon hin bolu vi hichi banchung chang thu ho a sei tu ding ki gan si hi ta zin akingan si ho tai lovin koiman chuchi ban ki bol na chungchang thu ho sei ta loading koidawang thungai lo oma hi le aman mo ki pu ding chule Milong Hon bana bol sungwa Kuki de chingthei ta chi na ding vin Sadar Hill Chief Association Hon an head sawin chule koiman chile vale abol ta lo na ding vin zong Sadar Hill Chief Association Hon an head sa taw vi chukile koitawang thu ki sei hon na sa lo wa Milong Hon bana bol sungwa boina sim mi kinoi si sa avu mawala vet hoilo ta chon ho social media la ho a kimu do a hi le thimo ki chanding achung thu ki seiding hi tin zong Sadar Hill Chief Association Hon a phungdo vin chule Kuki ten minoi se na ding in lamhla abol to botin chule mi ho kinoi si sa po te tin zong Sadar Hill Chief Association Hon a hin phungdo taw vi ki sei ngai ding chule pathin lunglam zong hol chi ding pathin in eipan piwa hile jingle thaile boina ki chaitan ti tin zong Sadar Hill Chief Association Hon hin phungdo taw vi Kuki te lamthla an lampi a Milong Hon bana bolu cho la do hin dingin tuni khuchun mi phabebin ki phinna an boluvin banner ki dobuvin khuthang banner ki dobuvin chuchi ban ki bol ho la do hin dingin khuthang na samuvi Committee on Tribal Unity ko tu hon zong July ni sim som ni le thum tuni khuchun kangpo pi khopia ko tu office muna emergency meeting khat an chilha piwin kangpo pi district hupsunga CSO hoto mobana panlading nan thu hon sei khomu vi meeting a thulu na sim howang a hin phungdo hi layu vi sopi gamkai molin phai khumuna faith clinic ti akimin wo khat anadam lo khoki zendam na ning mun khat tuni khochun chief guest pu Paulin lal hokip emle in hondo na neitan chule clinic hondo na le mai cham thlan na cho reverend kai khosoi sing sonin anein chukil le wang thumpi na cho reverend on khu haukimin anei chuchikin go na chun ere sunga hausa upa ho chule social worker hon jong panana la chi uvi Myanmar Sagang region hupsung
Naga Self Administration Zone NSAZ hupsunga Naga Thingnoimi ho misom de gup ho cho Kachin Independence Army KIA ho na manuvin agalman cha ho zone na lapi uvi Sotoki sai chun Naga Students Organization hon Thuphon na boluvin Kachin hon Naga ho chunga gal abol khumuhitam ahilo le Kachin hon Naga ho southam na abol hamtin Myanmar Gamsunga Naga student ho kiloi khomna Naga Students Organization tia kiminwa hon hin phongdo vin chuchi thilso chu sangten thimo chanu vi Kachin Independence Army hon amat ho chuchi Naga Thingnoimi ho misom le gup ho cho damle bida hin thado diule agal man cha ho alapi ho zong cho a hin nungpi na ding vin Naga Students Organization hon Kachin Independence Army hon het sau vin izemtia a hen jing na alai wa chule amin mat ho chunga thilse abol da uwa hile Kachin Independence Army hon Naga ho chunga gal ebol khumna wa kilading hitin zong Naga Students Organization hon phongdo vi chuchi Kachin Independence Army ho chalon ho chu aba na chalbe a Kachin ho le Naga ho ki ka aga le to lohung pin do kha hi le Kachin hon boin ho zo si chunga mo ki puling hitin Naga Students Organization ho chun phongdo vi Kachin Independence Army ho chalon ho chu ki mo vet lo hiling hitan Kachin Independence Army KIA ho phat lo zia Naga ho to kidin te na oma hile KIA ho themo hiding hi sule zemtia Naga hon Kachin Thingnoimi ho chalon ho chu kahin thu lel hil jing ta wa hile Naga hon na sata khin le thu ding hitin Naga Students Organization hon phongdo vin Kachin lamkai hon chamna hin bol do dio akinep nau thu ho Naga Students Organization hon phongdo vin ahin la committee ho thisana chamna thei loading hitin Naga Students Organization secretary ya phokon ya kidipan phongdo e Kangpopi district tu Zangthang Kholjang Khusunga Cheng nunga Thingnoimi kim kipgen Elais Manu kumsom thum daughter of Thingkhoi kipgen cho ata sa damon hoji chon July ni sim som ni le thum tu jingka alam ni dan sagilem nit som level chon civil hospital muna angai lut cheng ain sungmi khole thlang sungmi ho da than anmu lem tai nunga Thingnoimi kim hi bolpe thimta mi hi jin club min thang ta ta ho ana pangin national le international ge yen an pangin tuzang langsung azem hoi the jingin gel phalo hila aida hla nau chunga tuzang area youth association hon kalung hempi vetin tuzang area youth association hon phongdo vi United States of America USA in agol papeno Britain gamsunga United States in a nuclear galman cha ho koilut kidding agota vi United States of America USA te vanleng C-17 cho Royal Air Force RAF laken harmun chun agaleng luduvin chuchi vanleng chun nuclear bomb po hidanin thuso mi hon phongdo vi United States President and he Barack Obama vai pu lai sangni legit kuma chumuna an ki koi nuclear galman cha ho chu anatol do sa hi chuchi US te vanleng C-17 cho chumuna ko na chun an mokile wa pon sumuna chun phat chom phat pi anum deni chuchi Royal Air Force laken har munachun 48 fighter wing ho zong hiuvin sumuna chun UST F-15E Strike Eagle fast fighter jet squadron ni le F-35A fighter jet squadron ni zong hiuvi United Kingdom in United States te khutso fighter jets F-35A cho choding a gojing lai to hi kiti chuchi F-35A fighter jet so chun nuclear galman cha ho apu a melma hom numun la ho a akhi khum the hidanin zong ki seye United Kingdom in chuchi van leng cho a chodo wa hile United Kingdom in zong melma ho bulu na dinga van chunga kuna nuclear bomb ho akhi khum sa thei ta ding win zong ki seye thuso oi chanin ki chai tai thuso ngai ho zo sin bon chawin mangpha